Yes, nizere rero ko mwiteguye kureba Rwanda team to RNP ikipe y'abanyarwanda n'ubundi nk'ibisanzwe. Reka rero murebe speed n'umuvuduko abanyarwandakazi ikipe y'abanyarwanda. RNP SWAT team kugira ngo niyo igezweho. Rwanda Defense Force yo yamaze kuvaho ndetse yakoresheje n'igihe cya mbere, niyo iri ku mwanya wa mbere kugeza muri aka kanya, ibindi bitararangiza gukora. Yes. Gira ngo uko muri kwibona aho hasi haranditse ngo Rwanda Defense SOF, niyo yakoresheje rero iminota 4 n'amasegonda 20 n'amatirisa 5. Ngira ngo rero iyi nayo rero ni Rwanda National Police SWAT Team 2. Ngira ngo nayo murabona umuvuduko ifite, ngira ngo murabona ko rwose ari abasore babikora neza, babitojwe neza. Ngira ngo rero muri kugenda murushaho kubibona. He's up to the top. Here's the second. Keep a hold of those ankles. Don't even help out. They're straight off the other side, down the fireman's pole, across the balance beam. Keep an eye on that clock. We just crossed the minute mark. N'abasore bari gukoresha umuvuduko uri hejuru cyane ku buryo rero bigoranye no kubafata na kamera, ntabwo byoroshye kabisa kubera ko bari gukora ku muvuduko uri hejuru cyane. Cargo net. Bageze kuri net nkuko muri kubibona, bamanuka bajya ku migozi kandi murabazi barihuta cyane. Rwanda hejuru ku ndirimbo intsinzi bana b'u Rwanda. The SWAT teams of Rwanda. Ni SWAT team rero ngira ngo murabona ko bageze. I'm not taking my eyes off of this, that's for sure. You'll just have to wait. Ngira ngo murabona ko bahageze hakiri kare, iyo bakiba benshi baba bagiye ari benshi cyane. He's going to have to do that again. That may have cost Team 2 of Rwanda. Judge Jeff sent him back. Rero abajaji bohereje inyuma rero n'ubundi basubije inyuma. I don't think he actually clipped that bell. He took a swing at it, but maybe he's missed it. Well, how much time has kubera ko atari yakoze ku nzogera, ariko rero n'ubundi igihe kiracyahari, ngira ngo dushobora kuza gukoresha mu minota nk'ine byanze bikunze. There you go. No issues with the bell there. Fireman's Tower. Look at that. Already one of them off the traverse rope. A mouthful of water goes to ground. We've just crossed the 3-minute mark, remember. Ku mugozi mwababonye abasore b'u Rwanda rwose uburyo bihuta. 4 minutes flat set by the Uzbek police. Bashaka gukoresha n'ubundi iminota 4 nk'ibisanzwe. 40 seconds to get everyone home. They're not going to break SWAT Team 1's record of 3:46 from last year, that's for sure. Here we go. Come on! Rwanda SWAT 2. Rwanda SWAT 2 ngira ngo murimo murabibona uburyo abasore bakora ku muvuduko uri hejuru cyane. Seconds ticking away. Abantu bariyo bari kubazamura barimo baratinda. Can they beat their colleagues, the Defence Force of Rwanda? They're 4:20. That's the target as he falls off the top of that wall. And they sprint across the line, stopping the clock. N'amasegonda 19 n'ubundi ni ibintu byiza cyane. Iminota 4 n'amasegonda 19 Team Rwanda. Rwanda National Police SWAT Team 2
ibikoze neza cyane kabikoresheje igihe gito munsi ndetse y'igihe cyakoreshejwe na Rwanda Defense Force uko yakoresheje iminota 4 n'amasegonda 20. Ni ibintu byiza cyane kuba amakipe y'u Rwanda yombi ariyo ari ku mwanya wa mbere nk'ibisanzwe. Rero reka turebe n'ikipe ya Afrika y'Epfo, ariko reka tubanze tubereke kwanza iyi kipe yacu y'u Rwanda ibintu ikoze ni ibitangaza. Reka turebe rero ko iyi kipe ya South Africa hari icyo yakora, ariko icyo tuzi ko nuko iyi kipe y'u Rwanda ariyo ya mbere muri Afurika nk'ibisanzwe, ngira ngo niyo ikoresha n'igihe gitoya nk'uko bisanzwe. Met altyd daai klein geel klokkie klap aan die bokant, enigiets wat geel is moet hulle altyd aandraak, bly weg van die rooi. Goed sover, tyd lyk goed. Daar oor ons terwijsmuur in by die geel, uit by die geel. En daar kan ons by ons Etikrol. Maar lyk goed sover. Reka turebe rero iyi kipe wenda hari ibyo ishobora gukora, ni ikipe ya South Africa, ariko umuvuduko iriho rwose ntabwo bishoboka yuko yatsinda Team Rwanda nk'ibisanzwe. Rero ngira ngo murimo muragenda mubibona. Abantu muri kubona ibintu byoroshye, ntabwo byoroshye. Ibi bintu barabitozwa, ni ibintu bikomeye cyane kubera ko amakipe menshi atandukanye gukoresha iminota 5 kandi ari amakipe azwi ku ruhando mpuzamahanga ku isi yose. Ariko rero ngira ngo u Rwanda mu makipe arengesha narangaha uri kugaragara mu myanya 10 ya mbere, cyane ko noneho kuri uyu munsi bigaragara yuko u Rwanda rubuze kujya kuri table d'honneur kuko umukuru w'igihugu ahora abivuga. Uraza kwisanga rero murafata ibihembo ku mwanya wa mbere kuri uyu munsi. Kom nou by die balance beam, vinniger hoe beter om te doen. Hardloop. Monkey bars, pragtig doen. Lekker wye armswaaier daar wat ons daar sien. Goeies. Daar sien op die balance beam, mooi gedoen. Kom, tel hy spoed op. As hy nou helfte van hulle sal klaar die ninja boards, lekker eenvoudige hindernis daai, dan die low crawl, die lip crawl soos mense van die ou manne ken. As hy onderdeer. Sien van die manne sal klaar daar so op die cargo net, so daar het 2 en 1 hindernis daai, dan kom hulle daar so op lekker uitgestrekte kabel, met hulle self daar balanseer en oorkom daar aan die kant aan die middel bly op die geel. Dan gaan hulle na ons rollerbaas toe, vir ons roldromme, of die roly-poly, of die dream crusher, soos wat hy oor die jaar begin genoem word. Wat net jou tyd, doen jou ding reg, en daar gaat hulle. Ja, goeie sover. Sien die ondersteuning daar van al en Werner van langs aan, baie gedoen sover. Die sirene wys aan dat die drom tot op die einde van die hindernis is, en dan moet hulle net daai geel klokkie weer klap, dan kan hulle van hom afspring. Baie goed sover. Kom, daar is hy. Ok, 2 manne om te gaan na hierdie ene. Daar is hy, amper daar. Die ander 2 manne is nou klaar op daar so by die fireman's stairs. 2 met daar so opgaan met klimmuur, en die rest van hulle kan daar opspring by die trap, en dan daar weer eens by die glypaal afgaan, daar na die waterput toe. As ons nog geen 2 om te gaan, 1 amper daar, half daar. Daar is 1 op. Ok, druk deur, moet klaarmaak. As hy, al mooi in, amper daar, maak seker. Daai klokkie, daar is hy, klapbel, there we go. Baie mooi genoeg sover. Laaste ene daar, Elma nou op die paar, kom, hou vas. Trek deur. Amper op die einde. Kry daai liggie aan. Pragtig gedoen. Klap die klokkie. Mooi gedoen. En daar gaan hulle nou is dit afdraande. As hulle deur daai waterpad gaan, is dit gewoonlik soos 'n handbriek, dan raak party mense bietjie stadiger, is net so half as vir jou liggaam heeltemal afkom, maar die manne lyk goed en sterk. Daar is ons op die commando crawl sover, en nou klaar by die Irish table of by die touswaai. Nou is dit net nat raak en kruip.
Hy voet lekker hoog, daar sy kom tot daai punt, lei hy klokkie kom deur. Yes, nkuko rero nababwiye ngira ngo murabona ko Afrika y'Epfo South Africa team special task force ya South Africa ibashije gukoresha igihe kitari kuze kujya munsi y'iminota 5 kuko ngende kubibona kubera ko ikipe zose z'u Rwanda zo zamaze kubikora neza cyane nk'uko mwabyiboneye amaso ku maso. Niyo mpamvu nabwiye ko rero ibi bintu ntabwo biba byoroshye banyarwandakazi. Ikipe y'u Rwanda nta makipe yo kubahwa cyane yuko ibi bintu abikora neza. Ngira ngo muri kubona uburyo abanya South Africa no gutambuka ku mugozi rwose birimo biragorana mu gihe ikipe y'u Rwanda mu minota 2 bari bamaze kunyura kuri uyu mugozi bakomeza cyane bihuta kuko yagiye mubibona. Ibintu rero byo kwishimira, ni ibintu byo kwishima cyane, ukanyurwa rero n'ibi bintu rwose abasirikare bacu bagenda badukorera ibintu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame agenda tugezaho biratandukanye. Ntitwirwe tuvuga rero ku bihugu by'abaturanyi kubera ko byo nta nubwo biri mu byatumiwe muri iki gikorwa nk'uko muri kugenda mubibona kubera ko nta gisirikare gifatika bifite. Ngira ngo rero no kugenda mubyibonera, ntiwahabona Umurundi, ntiwahabona Umunyekongo, nta nubwo wahabona yewe n'abandi tutabashije kuvuga, ariko u Rwanda ruhaseruka kenshi kwitwara neza cyane. Kuri subscribe rero dukomeze tubane 5 dukomeze turyoherwe n'ibi bintu uko turi kugenda tuyibona. Ngira ngo muri kubibona yuko mu gihe twakoresheje iminota 4 n'amasegonda 19 dore South Africa itaranasoza imaze kugeza mu minota 6. Niyo mpamvu babwira ngo ibi bintu banyarwandakazi ntabwo biba byoroshye. En baie trots op julle, baie geluk met julle 2026 UAE SWAT.